هادی عامری کەتیە ناوا ناڵ و بزمارە نزانە دناوبەرە چارچوڤەیە هەماهەنگیە شیعە و مقتەدا سەدر کیژانێ هەلبژێرە بە هەراوایی چاوێوی لە بەدەستخستنە چەند وەزارەتەیە دناوە حکوومەتێدا ji ber ku eger em hevberî bikin di navbera sala 2018 2021 serû sada hefteya kursiyên xwe ji dest dane Evrûkel Herêma Kurdistanê bû digel Serok Barzanî civîn pêkîne guftûgû kirine li ser awayê pêkînana hikûmeta dahatiya Iraqê ka dê çawa bît li hevkirina aliyên şî'a di navberekê da mumkin e ne hemûyên çarçûveya hemahengiyê mumkin e beşek ji wan yek ji wan Hadî Amrî serokê hevpeymaniya Fetih kiyekan bizanin hevpeymaniya Fetih serkirdeyê wê Hadî Amrî ye ev kesê hene ku sersextê redkirina derencamên helbijartinên Oktûbera sala derbasbûyî bû bi hemû awayekî lê piştî ku dadgeha fîdral derencam pesend kirîn hemû tişt di şev û rojekê de hatine guhartin wî jî qebûl kirin. Hevpeymaniya wî sala 2018 hatiye damezrandin piştra demil dest derbasî helbijartinên civata nûnerên Iraqê bû serkeftineke mezin bi dest xist. Ev kesê hene kiye û di nav hevpeymaniya wî da kî cih digirin hevde partî di nav hevpeymaniya Fetih da cih digirin hem partiyên niştîmanî ne hem jî îslamî ne lewma dirûşm û propagande stratîjiyet îdeolojiya wan ji hev cuda ye lê armanca wan yek e. Rêxistina Bedir, Sadîqûn, civata bilinda îslamî, Montasîrûn herweha tevgera îslamî. Evên herî diyarin hevde partî di nav hevpeymaniya wî da cih digirin. Sala 2018 halê wan gelek baş bû. 48 kursiyên Perlemanê Iraqê bi dest xiste bûn. Serûyî milyûnek û 300 hezaran xelkê Iraqê dengê xwe pêda bû. Piraniya wan jî ew in yên ku wana çek û çekdar kirîn yan jî mûçeyekî ji wan digirin bi awayek ji awayan rastexû ne rastexû. Sala 2021 halê wan gelek xirab bû, perîşan û wêran bû. Lewma jî bi berdewamî di nava sê mehan piştî helbijartinên civata nûnerên Iraqê yên pêşwaxet daketine ser cadeyên xwepişandan kirin ew bi xwe yek ji xwepişandaran bû dirûşin bilind kirin digotin bi temamî em derencamên helbijartinan red dikin lê dawiya dawî balans û hemû rêra û araste hatine guhartin hevde kursî bi dest xistin hûn dibînin çi qas kêm kiriye ji 2018 gotenê 462,000 hinekî zêdetir xelkê dengê xwe wan de heta evên ku di nav hevpeymaniya wan jî de alîgirên wan yên pêştir bûn yan jî serbazên wan in çekdarên wan çek destî dane mûçe bû cê ji wan digirin wan bi xwe jî nîva wan deng pê neda dirûşmên wan gelek ji hev cuda ne ji ber ku partiyên ji hev cuda ne di nava vê hevpeymaniyê da de hev digirin lê weke me got arman çiyek e armanca wan li dijî hevpeymanin û Emerîkayê li ser axa Iraqê tev digerin û li Perlemanê Iraqê jî hewedît bê Kurd û Sineya deng bi derketina wan da piştî kuştina Qasim Suleymanî Ebu Mehdî Muhendîs. Ji helekê din hevpeymanên Îranê ne ji bilî wê yekê jî dijî sekuleriyê ne yanî dixwazin dîn û siyaset bi hev rabin naxwazin li Iraqê dîn û siyaset ji hev bêne cuda kirin. Êdî ev Hadî Amrî ye di nava çarçûveya hemahengiya şî'a da ye ku şeş aliyan li xwe digirin lê herî dawî em dibînin li welabatên siyasî bi taybetî di navbera Hadî Amrî û serokê tevgera Sedr Muqteda Sedr zêdetir ji 4 caran hevdîtin pêk înane herî dawî duh behsa wê yekê hate kirin bi mercê xwevekşandinê ji çarçûveya hemahengiyê Muqteda Sedr ji Hadî Amrî û hevpeymaniya hikme gotiye eger hûn derbikevin em ê çend wezaretan bidene hewa ji wan jî wezareta naftê û wezareta navxwe. Dixwazim di nava vê çarçûveyê da bimînim ji mêvanekê xwe bipirsim û dê zêdetir zanyariyan bide Diktor İbrahim Şerefanî şarazayê siyasî ji dihokê digel min e. Diktor İbrahim gelek bi xêr hatiye Kurdistan 24. Nizanim eger dengên bihête hewa tu vê seredana Hadî Amrî bi taybetî ji bo hewlêra paytext civîna wî digel Serok Barzanî piştra wê digel biryara digel Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî bicivîtin bû çi dibînî yanî çawa dinirxînî mumkin e ev seredana bû çi bît bi çi armancê bît? بله زۆر سپاس ڕاستیە دیارە و پشتی ئێکەمین ڕێنشتنە پەرلەمانی عێراقی هاتیە ئەنجامدان و ئەو ڕیدایە و خەڵکی عێراقی هەمیە دیتی جارێکا دی چارچۆڤەیە هەماهەنگیە یا شیعی هەوڵ دەتن و تەحالفەکە دی یان jî pêkhatineka dî gel teyarê Sedrî bi taybetî biketin بۆ هەندێک و ئەڤ بێژنێ ئەلکوتلە ئەکبەر یان کوتلا مەزن بۆ پێکینانە حکوومەتێ
شێوەیەکی بێتە پێکینان ئەو کوتلە و تەیاری شیعی شێوەیەکی گشتی یان پێکهاتێ شیعی شێوەیەکی گشتی جهێوێ ئەتناف ئەوێ کوتلێدا هەبیتن لێ کۆبەری هادی العامری سەردانا هەرێما کوردستانی بکات و تایبەتی جێ کۆمبووناوی جەنابێ لێڤەگەرێ هەرێما کوردستانی ڕێزدار مەسعود بارزانی کۆمبوونێکی لەگەل تەیاری سەدری و تایبەتی لەگەل سەدری خۆ خۆژێ ئەنجامدا سەرڤێ بنەمایی بەس وەکی دیار و حتا ئەvê گاوا ئەم تێدا ئاخڤین jî diyara teyarê Sadrî vîto heye taybetî li ser Malikî û Qeys Elgaz Elî ve ez bawerim evê çendê geleka bi zehmetek û bigehene rêkeftinekê ber vê çendê jî ku ev rûke seredana Hadîl Amirî bo Herêma Kurdistanê û ew kombûnê ku dê girê de li Herêma Kurdistanê ve eval gel Cenabê Serokê wekî me behs kiriye hatiye girêdan petir her vî çarçoveyê de hawl datin ku çavxişandineke evê evat bijde kutlel ekber bêtekirin û cihê wekî me gotiye çarçova hemahengiyê têda hebîtin. Em dikarin bêjin ji vir û şinda tiştek nemaye bi navê çarçoveya hemahengiya şîe ew bi xwe di nav xwe de êdî parçe bûne? Ebxwe heta kombûna dû maykê jî carê ev çarçoveya may û hewildanê wê têne kirin ku bo hindê her wekû xwe bimînîtin û eger meselen tensîqekî gel teyarê Sadrî hebîtin wekû pêkhatê şîe meselen bo beşdarîkirinê kutlel ekber da hewildan her wî çarçoveyê bihêlin. Bes li gorayê dîtna min eger gehiştne wekî dibêjin xala binbestê û neşiyan evê hemahengiyê navbeyna teyarê Sadrî û çarçovê hemahengiyê de peyda ken ممکنه هندک تیارات سیاسی که شوا مثلا اوی هادی العامری و تیار الحکمه هندک شوا تیارات احتمالا مثلا بین الجل اواد بجنه کتل اکبر یانجی تنسیقه که توافقه که الجل تیار صدری گریدن بس الگورای دیدنا من هکف پنگاوه بیت هافتن جی پتر پنگاوه که تکتیکیه یعنی اوان ده هر هندک وکید بجن اوی الجل چارچوبه هماهنگیه هبیتن باشە دیسا مقتەدا سەدر بڕەنگێ سوور و کەسێک دۆهنویسایە پشتی جڤیناوی دیگەل هادی عامریک و حکوومەتێک لا شەرقیان لا غەربیان حکوومەتێکە پرانیان نیشتیمانی ئەرێ ڕنگدان و دەرئەنجامێن vê حکوومەتە پرانیان نیشتیمانی لە سەرجادا عێراقێ دێ بهێنە قبولکردن ئەف حکوومەتە دێ بکار بیت سەر بگریتن یان نه؟ ابخو ایمان خان هکت و ریک بدأ من از حس کم اوی بابتی دو آلیت وکید بجن بحث کم بس شویه که احتمالا پیدوی تفصیلیه لایه شوا لایه دستوریه لایه دیتر که پتر لایه سیاسیه روی دستوری و روی یاسایی و ابخو وقتی امتین بحث البروسیسا ديمقراطية كان بحث البروسيسا هالبجارتنا ودنگدان كان معناه او ام بحث الاراده جليت كان اراده ملاتي كان انكو بدويا صندوق الدنگدان حكمرانيه داخلي دولت دا بكان يان هر سيستمك سياسي بيتا اواكرين بدويا بجبستن السر صندوق الدنگدان بكتن جبر في چنديجي الهمي ولات الديمقراطي خاص برا بتر زورینه حکمرانیت کتن زورینه دنگا زورینه گلی حکمرانیت کتن جبر وی چنده جی اف بجین پیاما تیار صدری پیاما کا جی خدایا پیاما اف و کو تقریبا امشید بجین نوعا ما و کو کتل اکبر پیدا بود عراق دا کو تیار صدری و حلبوسی و یه پارتی دموکراتی کردستان قوت گریتن اف پیاما پیکینانا حکومت زورینه اجتماعی پیاما که جه خدا گل پروسیس دموکراسیا هلبجارتنا گنجیتن جبر وی چنده که اوا تیار بجین یه هماهنگی بحث کردن اوا کو توافق بتکرن ابخو اگم بین سحکین مفهوم توافق پتر بو پیکاتات تبکارینا نه بو احزاب سیاسی گلک جرا احتمال اگه حزبک سیاسی مثلا تحالف الگل حزبک سیاسی بکد بو پیکینانا حکمته اوا نابیتا مثلا توافق اوا بیتا تحالفات سیاسی وکو توافق یا هی همی پیکاتت عراق مثلا شیعه سنه کرد بجداریت اوی حکمت داده کن جبر و چنده شریع دستوری و اوه تشتکی وکید بجن یه شرعیه
و جه خدای حکومت زورینان اجتماعی بتا پیکینه باشه او حکومت پرانیان اگر اجتماعی امشناحی هجای سیاسی دکتور به- ابراهیم اگر بکرتیش کرما خوش مرابج يعني اف هاتنا هادی عامری جبو هولیر جوینا و دیگل سروک بارزانی با آرمان جا ناف بین کاریه و داخواست کرن جو کردان و تایبتی سروک بارزانی کو بکویتا ناف یعنی جی ناف بین کاریه بکد ناف چارچوبه همه هنگی و صدر جبو پیکینانا حکومته یعنی و هاده هتا شروع کرن یعنی جی چاوره کرن ابخو اگر ام صح کنید اکمین رنشنا جواتا نوینران دا تقریبا تا راده که خریطه سیاسی العراق پیدا بو و ملامحت اوی حکومتا کو دی پیتا پیکینان جی دیار بوینه و کو وکی ما بحث کری کتلا مازن سه پیکاتت سرکیب خوفت گریتن شیعه کو نوینریا و تیار صدریت کتن و سنه تقدم و عزم اوه کو حلبوسی سرپرشتیاوید کتن و یا کردستان جی سرپرشتی پارتی دموکرات کردستانه يعني وكي من قلت همي بيكاتا اتداهين افهادنا هادي العامري بو هندية كو اكيد جناب السروكي دورة كي مظنة هاي علاقات السياسية دا وبتايبتي جيت عراق دا والقال تيار الصدري والقال حلبوسي افهادنا بو هندية كو اقناع هريما كردستاني وجناب السروك بارزاني بكتن كو وكو ناف بجيفان يعني وكو دورة كي ببينيتن القال تيار الصدري بو هندي او القال بجين چارچوبه هماهنگی بگهنه تنسیقه که رکفنه شیعی بعض الگورای دیدنا من اف داخوازیه دی داخوازیه که زحمت بیتن خاصة الوی قناغه و بطایبتی جوی که ما گوتید رنشنایی که دا ملامحت هم یتحالفه یعنی بجین کتل اکبر هم جیت پیکینان حکومت تازه عراق تقریبا حتی حد که دیار بین بو هم خلق عراق بشویه که گشتی و بطایبتی جیت خلق سياسيا تيارات السياسية العراقية باشا دوين اف بريدا يعني لحفنا كرنا هردو بالين بهيزن شيعيان كويك تفقرا صدر خداني حفتي و سي كرسيانا چارچوبه حفتي و 5 كرسيانا پارچبونا كردان لسر دست نشان كرنا كانديدا كي جبو پوست سر كومار دنا بريدا سنة ديسان ريكفتنا لسر دابش كرنا پوستين وزاري چما افهاف كيشا بتمامي هاتنا گوهارتن مروف دكارا پیجبيني بك سباروجا بريفا برني يعني جي گوبيت كاداس حالات العراق بهتا گوهارتن ایمان خان من الخالات شوي بحث جانبي دستوري كر و شرعي كر افادي تركي مثلا جانب سياسي واقع وكو دور هيل اكيد مثلا التحالفات السياسي اگر امسح كين سر چه اساس تينا گريدان يعني بشيوه كدي اگر بحث كين هلويست سياسي ورفتار سياسي السر چه اساس تينا آوا کرن اگر امسح کنید ادبیات سیاسی دا آماجه پیچدیدن کل سر دو بنمایت سرکی تناوا کردن بنمایی که بجنه برجواندی سیاسی آنکو هلویست سر به اساس برجواندی سیاسی تناور گرتن دو سر قودان سیاسی ظروف سیاسی ید اوی کسی وکو هلویست خود و در بریتن جبر به چنده جنگ اگر امسح کنید مثلا نافمالیا کردی و بطایبتی جی کو نافمالیا کردی وقت هم بیجیم پارتی و ایکتی حتی حدا که سر پست سروکاتی کمارا عراق یا خوفه کشش تحالفه صح که مثلا ناف شیعه چارچوبه هماهنگی پیدا بوی اگر بید تحلیل سلوک سیاسی وان هر دو تیارب که دی صح که و امتداد و تاریخی جی اوه هر دو پتر بو بال ایران وچن جبر هنده جی ابخو هر پارتاکا سیاسی بیتن هر تیاره که سیاسی بیتن مادام شرعیت خوش گل عراقی ورگتیه بدویه بو گل عراقی جی بو برجواندیت گل عراقی جی کار بکته و جبر وی چنده جی اف پیام صدری السر تیار چارچوبه هماهنگیه هلویسته که جه خدایه بدویه هر کسی که عراق دا پیرو کرنا سیاست بکتن چوکو تاک چوکو احزاب چوکو تیارات سیاسی بدویه پنگاوی توی بو برجواندی خلق عراق بن نبو اجنده دولت دوروبر یا دولت بیانی بن افعاليا خريكن حكومة بيكتين ما بستام تفجر صدر كوبرانيا دي بشتن في ارمانجي بيك بينيتن او تجي بحث كيج بون اجتماع ولات واخي گومان بكرتيش كرم اخو گومان تدانینه وکو
قومان تدانينا بشتي كو تعنا طان الجلسة إيكي يعني بريارة جلسة إيكي هات يدان وبريارة كش دادجها دستوري در كفتي برا وصلنا هر بسروكاتيا جفاتا نوينران نکه دادگاه دستوری یا دراست کردن اوان طانات کتن دو انجام دیجی در کفن یان دی اوان طانا هر کار رد کتن بله و دی سروکاتی دست کار بیتو دی تکلیف انجی هلبجاتنا سروکوماری و تکلیف حکمت ایتگرن یان جی احتمال مثلا اگر پسند کردن طانب کتن همان پروسیسا جلسه که دی دوباره بیته و وقتی همان جلسه دوباره بیته و اف تیارات تانی کرد سنه شیعه و کی من گفتی تیار صدری اوان هر سیکت هاتی نهل بجارتن بود دسته یا سروکاتی پارلمانی جارکاتی دی نهل بجارتن و پروسیسا سیاسی دی شوی که گشتی بری و چیتن و کی من گفتی جه اوه بابت که شرعی الگوری دستوری اما دور هیل دا هکم صح که نفیگا و البغدا هندك بيوانه بينقابت هاتي نهاوتن ناحية أمني وتقدانا هاتي كرن الفيري از حسكم أما جاي خالك دم الهيفا يازده أم المنتدى كيبون الزانكويا أمريكي بانال راوشكاري عمار الحكيم دا أما جاب بيچنده دا قوتي أبدا ويجي بإنجليزي بو قوتي you have two options either stability or reform قلتي و دو بجارديت هين دو اوبشنيت هين يان ستابيليتي استقرار دي اختيار كان يان ريفورمي انكو اگر هاتو و اقصاء تياري شيعي كوفيغا بيت بجنه هما هنجي تشارشوفي هما هنجي هاتا اقصاء كرن دي استقرار عراق تيك دين بلش خود چندين جاران البرفي چنده واكو نح براكتيك بله اش ناحية تيوري و ناحية تيوري و اف بينغافت هاتنا هاوفتن و بيكينانا حكمتي تشتكي زور نورمالا بس ناحية واقعية واحتمالها وهاول دان استقرار عراق التيك دان جبار في چندي جي اف تحالفات تازات بو بيكينانا واكيد بجن حكومتي بيدفيا جلقا الرج بيتن واحتياطات تخوار جريتن اگر هاتو مثلا بينغاف ومسألة ابني جبنا هاوفتن باشا دكتور ابراهيم شرفاني شارزا سياسي جدهو كي جلق سباس بو شروفين هوا دكتور ابراهيم دمباش